Dan prvi. Bio sam na parkingu 10 minuta prije dogovorenog vremena. Njegova siva S-klasa se parkirala 2 minuta prije 9, daleko od posljednje ulične svjetiljke u najmračniji dio parkinga. Izašao sam iz svog auta, prešao 50 metara između parkiranih automobila i ušao na zadnje sjedište. Otac je bio na prednjem sjedištu, miran i zagledan naprijed. Zahvalio se što sam pristao da se nađemo. Rekao sam da sam ovdje samo poslom, zbog novca i ničeg drugog. Dodajući da je policijska istraga trajala dugo. Indirektno sam mu dao do znanja da ne očekujem mnogo od onoga što želi da zna. Malo smo šutjeli. Vjerovatno me teško palo, ali morao sam mu sve tako predstaviti. Znam čime se bavi i ovakvi momenti mi nisu nepoznati. Sigurno 1000 puta ovako isto počinjao sastanke sa lobistima, privatnicima i raznim biznismenima, koji bi zakon u naprednijim zemljama prozvali lopovima i zločincima. Ali kad se radi o vlastitom djetetu, mijenjaju se pogledi i emotivno isplivava. Nije mogao sakriti očaj u kojem se nalazi. Šutnju koja je trajala iskoristio je da se sabere sa indolentnim i apatičnim glasom, prvim od nesreće. Moram priznati da sam uživao u ovoj maloj okrutnoj pobjedi običnog čovjeka nad većim i bogatima. Ipak svi mi imamo slabosti, tako i on. Nakon kraće šutnje počeo je pričati sa stegom u grlu. Nije uopće govorio o opće poznatim detaljima slučaja. Pretpostavio da ih znam jer su kružili po medijima. Počeo je sa porukom na papiru koju je dobio dan nakon što je Mina nestala. Proslijedio mi je poruku ne osvrćući se. Rekao je da mu je original ostavljen ispod otirača i da je to identična kopija koju mogu zadržati. Poruka je ispisana na formatu A4 računarom. Pisalo je: otišla sam sa Imranom u London da živimo skupa. Ne znam hoćemo li se više čuti ili vidjeti. Volim vas, Emina. Rekao je da ne vjeruje ni riječi toj poruci, da i on i majka znaju da je ona nije pisala, ni diktirala. Rekao je da je njen vokabular nije toliko jednostavan i da nikad nije sastavljala poruku kraću od 5 rečenica. Pitao sam ga da li je ko zvao, rekao je da nije. Pitao sam ko je Imran, rekao je da prvi put čuje za nekog sa tim imenom. Gledali su njen profil na Facebooku i nisu našli nikoga s tim imenom, ni među prijateljima, ni među profilima koji su reagovali na njene slike. Pitao sam da li još neko zna za ovu poruku. Rekao je da je pokazao tu poruku lokalnoj policiji, da su odmah htjeli prekinuti istragu i proglasiti je riješenu. Ali je uspio nagovoriti federalnu da pokrene novu istragu. Oni su radili jedno vrijeme i ništa nisu otkrili. Danas su mu rekli da su i oni odlučili proglasiti istragu završenom na osnovu ovog pisma. Bio je na rubu plača, glas mu je drhtao. Još jednom je ponovio da u toj poruci nema ništa istinito. Rekao mi je da probam istražiti nešto i da će svaku informaciju dobro platiti. Za početak mi je dao bijelu kovertu u koju sam odmah pogledao. 500 maraka. Toliko su mi koštale sve prijašnje kompletirane istrage. Rekao je da je to samo da prihvatim ponudu. Da. Rekao sam da ću dati sve od sebe i da ću mu se javiti kad budem imao nešto. Dodao sam da ću mu se javiti kad mi zatreba za troškove istrage. Šutio je i klimao glavom. Vratio sam se u svoj auto. Razišli smo se suprotnim pravcima. Došao sam kući i pogledao poruku. Uvijek su mi se gadile poruke pisane velikim slovima. Nikad nisam mogao razumjeti ton kojim su pisane. S jedne strane velika slova izgledaju kao vika, kao pokušaj da se nešto glasno kaže, galama sa papira koja bi trebala pojačati značenje napisanih riječi. S druge strane mogu biti digitalni rukopis nepošteovaca, pisani znakova, nekoga ako ne čita, koji je slučajno zaboravio isključiti caps lock
i ko nema nikakvo poštovanje prema gramatičkim pravilima pisanih riječi. Uvijek ostavlja dubok utisak na mene. Privuče mi pažnju ili zbog prvog ili drugog razloga. Ova poruka se može protumačiti na jedan i na drugi način. Poruka koja opisuje nestanak osobe i sam njen sadržaj koji bi trebao da objasni i neobjašnjivi čin mora biti glasan. Ali mislim da bi ove 3 oskudne rečenice bile mnogo efikasnije da su pisane malim slovima, sa preciznom gramatikom. Da ju je pisala Emina i željela da bude ovako kratka, vjerovatno ne bi isticala svako slovo i pojačavala značenje riječi, jer su same 3 rečenice dovoljne da istaknu sadržaj poruke. Vjerujem ocu da to nije pisala njegova kćer. Pisao je neko ko je namjerno želio ili da jasno dadne do znanja da je samovoljno otišla s nekim gdje više ne očekuje njen povratak. Ili da nema baš običaj čitati štampane tekstove. Bilo kako bilo, Emina sigurno nije. Sadržaj poruke je također neuvjerljiv. Kako otac reče, niko nije ni poznavao, niti ikad čuo za Imrana. London zvuči kao potpuno izmišljena destinacija, previše egzotičan i ne bi ljudi odavde išli baš tamo. Ide se uglavnom na kontinent, mnogo je uhodanih šema i društava po Minhenu, Lincu, Hamburgu, da bi se neko usudio isprobavati život u Londonu. U doba pandemije putovanja su dosta komplikovana i sigurno bi roditelji znali i za ono u susjednu državu. A i od nove godine London više nije u Europskoj uniji, te je odabir ovog grada poprilično nepromišljen od strane kreatora poruke. Upalio sam računar da provjerim neke detalje oko njenog nastanka. Otišla je autom, crvenim Alfa Romeom Giuliom. Predivan autić usput. Otišla je oko 8:30 i nikom nije rekla gdje ide. Auto nije nađeno. Piše da je imala smeđi kaput, plavi farmerke i crne čizme. Postoji slika u istoj toj odjeći, slikana mjesec dana prije nove godine. Kaput je dugačak, skoro do koljena, ima rusku kragnu. Slika je isječena, na ramenu se vidi nečija ruka. Na Facebooku dosta tagova s postova o njenom nastanku. Posljednja slika sa novogodišnjeg slavlja, Emina i još 5, 3 muškaraca i 3 žene. Na njenom Facebook profilu dosta tagova sa postova o njenom nestanku. Posljednja slika je sa novogodišnjeg slavlja. Emina i još 5, 3 muškaraca i 3 žene. Pretpostavljam da je i policija već privodila na ispitivanje da nisu imali nikakve korisne informacije. Na slici se ne može vidjeti dobro da li je Emina s nekim muškarcem u prisnijem odnosu. Drže čaše bez ikakvog fizičkog kontakta među njima. U komentarima na toj slici dosta rečenica podrške i nade za njen pronalazak. Listam ispod. Post o nestalom psu, balada nekog popularnog pjevača, jedna fraza o teškom studentskom životu i tako do novembra. 15. novembar, fotografija Emine i još jedne djevojke u jednoj zabačenoj Sarajevskoj ulici. Isječena Emina slika sa tražilice je upravo ta i ruka preko njenog ramena je od njene kolekcije. Kolekcija nije tagovana. Malo reakcija na sliku. Vjerovatno druga djevojka nije dobro poznata Eminim prijateljima. Obje su lijepe, osmijeh je srčan, vide se zubi. Otvorio sam sekciju komentara. Pored mnogo pisanih sa ženskih profila sa uobičajenim floskulama i nekoliko emotikona, ističe se jedan poprilično suhoparan. Piše: sretnuti prijateljice. Eminin odgovor: hvala, ova slika će nas podsjećati na divno jutro. Očito da je osoba koja je napisala komentar osoba sa slike. Ako su imali divno jutro, nešto se posebno desilo što se ne dešava često satak prije fotografije ili čak noć ranije. Sudeći po prisnom kontaktu i zagrljaju, ove dvije osobe su povezane ne samo poznanstvom i prijateljstvom, nego možda nečim značajnijim. Nije neuobičajeno da djevojke danas javno izjavljuju ljubav.
Ali to su moje pretpostavke i trebaju dobro opravdati. Više me muči drugo pitanje. Zašto nekome poželjeti sreću na slici, osim ako dobro znaš da planira nešto veliko? Pomislio sam da nije možda neki ispit na fakultetu ili neka druga studentska obaveza, ali opet ispiti nisu toliko rijetki i značajni da budu u komentaru slike, jel? Mora biti ili neka velika odluka ili neki odlazak. Veliko, a roditelji ne znaju. I to u novembru, što bi značilo da se ispunjenje te velike odluke već moralo desiti. Najlakši način da saznam o čemu se radi je da pitam osobu koja je poželila sreću. Kliknuo sam na njen profil. Nema prezime, ime joj je samo Sara. Na opisu ni jedne informacije osim da je na Facebooku od aprila ove godine. Nije čudno, mnoge djevojke prave nove profile zbog mnogo razloga. Nema slika ni liste prijatelja. Čak se ni profila ne može otvoriti. Na profilnoj digitalna slika nečeg što se čini kao žena superheroj. Nisam smio da joj šaljem zahtjev za prijateljstvo. Znam koliko su žene nepovjerljive prema strancima. Još ako tome dodamo da mi je profil očajno bez slika, da nemam ženu ni djecu, mislim da bi mogla pretpostaviti što želim od nje. Vratio sam se ponovo na zajedničku sliku. Tek sam tad primijetio da slika nije u standardnom selfie obliku, nego da ju je neko slikao. Neko je bio sa njima u toj zabačenoj maloj ulici. Znam da više ne postoje molbe strancima za slikanje. Danas se, ukoliko ne postoji treća osoba, dvije osobe slikaju pred njom kamerom. Neko je bio tu kome su vjerovali i kome su dopustili da ih slika. Mozak mi je počeo brže raditi. Brzo sam scrollovao dolje na sljedeću sliku. Sliku s fakulteta sa 10 kolega slikanu iz Eminine ruke. U donjem desnom uglu jasno je ispisan naziv Huawei P40 Pro. Brzo sam se vratio na gornju sliku sa Sarom. Nema nikakvih natpisa. Ili je Mina promijenila mobitel ili je slika slikana drugim telefonom. Ako jeste onaj koji je slikao, dobro je poznavao je Minu, jer postoji nekoliko načina za slanje slike i svaki podrazumijeva dobro poznavanje sa osobom preko društvenih mreža ili servisa za besplatno slanje slikovnih poruka. Zapisao sam sebi ovu zanimljivost. Ako sam u pravu, bit će mi jako važno otkriti osobu koja je slikala. Da li bi to mogao biti Imran? Na internetu ništa konkretno. Nekoliko vijesti uglavnom prepisane s jednog portala na drugi, variraju samo po naslovima o nekoliko izmijenjenih riječi koji ne mijenjaju značenje naslova. Tražio sam još nestanaka da vidim ima li neki sa porukom ili bilo kakvom sličnosti sa ovim. Našao sam dva koja su slična Emininom, a proglašena su riješena. Obe djevojke iz dva različita grada. Zajedničko za sve tri je da imaju oko 20 godina i da su neobično lijepe. Imaju sličan tekstualni opis na portalima. Nestanak gotovo preko noći, potraga nekoliko dana i neočekivani vijest da je slučaj riješen, te da djevojke žive izvan zemlje. Sutra, kada se oglasi policija, službenim proglasom ova tri slučaja će biti skoro identična iz perspektive treće osobe. Našao sam postavio potragi za kontaktima ukoliko ih neko vidi. Zapisao sam ih, vidjet ću šta mogu otkriti. Sve su u različitim gradovima, sat ili dva od mene. Morat ću sutra otići do njih i vidjeti jesu li raspoloženi za razgovor. Poslao sam Minom ocu poruku da mi sutra uplati određeni iznos za troškove istrage. Odgovorio je potvrdno za nekoliko minuta. Bilo je 11 sati. Hladno, grijanje je toliko slabo da sam morao spavati u trenerici, majici i dugih rukava. Pokrio sam se po glavi i brzo zaspao.